Yebrawan showcase uyiphethe lengane lehlala lapha ngenhla kwasekhaya eyikhona nje emzimbeni ime kahle nje. oh le kushephekile showcase ngiphethe le ifuna wonke umuntu wayibona ukuthi siyipeni elinjani ngisho utshani lobu bungcono akunzima ngoba nje mfethu ayiqanda lababwana ewayithanda ubabwakhe kwakuyithemba ngababona yebro kwakuyingelosi kababwana uyazi ukuthi kwakuyena yedwa kababwakhe kwakuyiswidi nje wababwakhe hawu hayi lona kaBaba wahamba ngenye indlela ngenxa yobuhle bakhe bashabalala lobobuhle ngenxa yezenzo zakhe wasuke wafuna ukulinganisa inkanuko engalibophanga ibhande likanembeza namhlanje uxegelwa isimini ube yintombi eyintombini ebadlisa ngamaphayipi kodwa namhlanje uyena olele embhedeni wenhlungu uphefumula ngamaphayipi ngoba ukudla kusadleki kuthunyelwa ngamaphayipi esiswini sakhe ngoba ubengakhuzeki maningi amathuna asesiswini sakhe baningi babefika beqova udaka bengawafakile amadade ebahleke ethi bashaya udaka baningi babefika bekhetha amafilimu ebakhuze ngendaba yokukhetsha mengabe bethi bazomlobola cash kodwa wasala yena wakhetha izifo ezingalapheki namhlanje uyakhala uthi le emhlabeni akubalulekanga ukuthi ufunani kepha okubalulekile ukuthi ufunani uthi asimbizele uyise ufuna ukuxolisa evalelise hayi ndizani majuba amhlophe ningise ekhaya likaBaba namhlanje ulele embhedeni wenhlungu bamshayela izandla mengabe ulume kabili ubhanana kanti babemshayela izandla mengabe wafaka emlomeni emabili engangobhanana bethi she has a good performance. Yes, she was supposed to be because she got a lot of experience with her license. Her code 14 license to drive 14 men per day. Lona kaBaba Umhlaba Uzokumangaza Ngyaktshela ngimbonge echazayo lona kaBaba.